Thank you. Na India ko may Korea po ay Korea rata ro to Korean lang rata dina. Kung naira ko dira. Ay ko ito Korea mila ni time ma asai ai jenai ke Korea mila suwe kamsamnida to mai mai suwe. Ai ko yo ai tu mai teri thai da ma chi he kan da. Ara ba ko Korea bro kung naira ke ro sinu ina ni hu ko do. Ani tu sipai ko begini je Safety dah, periksa betul. Safety dah nak terjadi di dalam nak kadu ko. Safety nu bagaimana? Macam nak ada, naik road ada po sunglass lawan eye safety ni je. Thai kita nama dia, kandui, don't sleep terus ni. Marak pek kita nama. Ini service sanksi nak lalu hai. Asal ada aku rawu na. Nangil tong true roja ke lo me kanta ai dai na thoi koe ra mo ni thoi koe na ni thoi koe ma lat ke in kai be sa bang ni na ni se ni he ja ra ai sa kai la khe che nai ai se lo be kai dai ni ke ma ni ta ho me ko a khon ne la ni pai na ye ko ma sai krista sunga fellowship che nai ko ko ba mi ha ra wo ma chun mai thei ma alung ko information akan naik hikom bisa pernah nani widong fellowship ko ha wong tan wong mamo to beta ai kum salonia kai thangwa nang niu dong pastor wa nang niu bui pura RBCC janla lana RCCM janla lana tadio to pusine era wo na tadu to de na wo to na kum saloni to ha kuma nani bui pula lam he di do rawo kai tare to de takan de na ko to tunu de na maninge ala kaura lang no ma ite de problem na hai sa kuma sai tong thim di lo ko ha kuma ra ni the ani tong thim ha lo me rawo ram gai lung riu sam mai experiencing God's goodness together. Experiencing God's goodness together. Rawong tungram gai na aniu ko lung griu samkhang. Aniu ko rawong tungram gai na lung griu sam ni we had number 1 aniu sai we ba ko rawong ko bang ni na. If we want to experience aniu la thai ni sa ho ani ka ko ma thai ke la ko as the theme says, if we want to experience the goodness of God together, then the first thing that you need to do is you need to be in Christ. Together, na ko ba ma Jesus Christ ko ani ubam kariu la na ani ubi tong rangai ta la sa mai tong the kung be jam na rai de mi ko Krista ko ba mi ke to bi so to ma ai kung sa lo ai ni the thau ko ma ani ubam ko Christian su sa nga suong la na hai sui na ni Christian dong lung ko lung kai me gan ko ring bam nai ni ma ni to mai atum ring bam lam ai than di noi to mai ko mai na ni pak ko nai bang ko ni tu ta ni he na ni kan the ai than ki the na sa lo ni hai bang ren than ma ta pa de rio na ai kun sa lo ni the ani u ta ring bam ki lo me to me ha ra bo ki lo tong the ko ma mi he ka zao sien ba no ki lo tong the to na Ephesians to ang chapter ka nai tong we are saved by grace through faith, which is the gift of God. Kanai thominai zauzian khanilum mai zauzian kita biso dike ani ka bulau khang tumai hai zauzian number 1 hai pastor ai zauzian kita bi ko makalun tha ni na uida hai di jin ni ulun ta ni ma ai ha manipur u hang ma me buina Manipur hang isna tai thao men nam hang lungam tung de kom ti ke ba Jesus Christa tung Jerusalem hang thai lo ka me gai sam ta thai na din thao ta ka me pulam ta ai phu mo ina nam hang ba mo de ma hai tung pari he won ra lo ko ni si hai pari wong mi toy kara no wong tung ra ma ina ra zao zin no thung lo tu ni si hai de the kung na Ephesians akhatwa padai ta pastor ar lum lo the sai ko kung na ai ri bam la kung the ala de di te na
ai takamiti kong dropon than tung thoi hai kani ala na dia ai tre hizu nung pung hizu nung bible game ko tro ram ate foundation nung tro krista ta la la na ai christian tung thoi hai kani ala dia hai ka to bi ko mind sum mai ki tho efficient akhat twang padai ko God has chosen God has chosen you sa ini krista ko lumam wai ta God has chosen you, us, in Christ, before the foundation of the world. Ani utarawo na kalaw may ha. Ani upuantang na Jisu lam suda na lum na kalaw kong hamugina. Hay kandi kasi makoro Genesis chapter 1 verse 1 pat mahangwa. Ani utahaw ra kam tu itahaw ra inji ra wong ha kala mo mai thai ngamina kumna na Jisu wong thailo din revelation ko Jesus was slain before the world, before the foundation of the world that oi tu kum sing nai hu na din ye oi ti kum sing nai hu hang hai ta ta lo la de ra wong tho kan ni si ko ra hai oi la ka tu plan le lo mam na if na adam pa kai na Jisu wong tu ham ina cũng như rau của cái tuồng plan bí của ta cái đó na kỹ thuật rau của cái tuồng plan bí này là ta cái này rau người ta ai có lục tục đấy nằm niu tuồng plan A cái suy kỹ thuật nằm niu suy thì nếu kita suy bên này là cái làm man say thì na rau của plan B này mà rau người ta ai có lục tan đấy tao sẽ nóng man lục tan cái Bible hay pamin na pawo ke rabo tong plan A is always his plan A. God has no plan B, unlike us, he has no plan C. Kum dena if na adam kai no plan B sudah mo ko na Krista ta di bong to hamne dong Bible sa mi ka ai sa hen ni boni lat sa law kai ham ni ke anh ấy cũng connectivity cái này ai thay mà xem thay cho ai thay thì là tình thao tới mình thọ anh ấy nông có thể emptiness cái sự là lòng ngâm bột mình thì thay mà xem thì đó ai cũng mà sắm cái lăng cả anh ấy có sao lâu như thế Krista họ ring bầm là tàu thì thầu sâu thì cái ra bộ tu lại su mình nôn Ephesians chapter 2 có sao thì cái ta biết cũng pastor sao thì ai cái tập này Ephesians chapter 2 ko जाओ के नंगी वे थाई तो बंगवे chapter 2 तक Ephesians chapter 2 है नंगी वे थाई ठीक है पाप को थाई ठीक है तो बंगवे ने कि chapter 2 लोए ते ठीक है नंगी वे ताऊ तो काय दी थोयให้กายกับเราหัวลุงมันเคยก่อนเราหัวเรานะให้กันนี่ให้ดำเราตัวดำเราที่แกไซต้านั่นนะป้าพุ่งไก่กันตัวป้าพุ่งไก่ที่มีตัวป้าที่ตัวเราหัวให้ลุงนุ่งมาตัวcũng thế nào earth tụi mày ní tụi ra một curse nó mới cần đi của ra buồn hay buồn thuốc buồn ní kẻ phá tình của thế nào tụi mày bằng năm cái nào buồn nụ cái nào thì thôi tụi mày nó quá thắt trap này tụi mày hà hay tụi process à vâng Giêsu Christa ta phá mang cái cụ ta yêu mà tin thấy nó là na anh yêu tụi phá bởi hay là gắn thân thị thì nó mới có cái hồn lùm mình nó kêu hay cái tay thân mình nó được thế na Jisu ko ai asal helum tike rabo ra apa ko mobile lom ti tho ai he rabo na su de na ai he tham din ji atung practice utun tham mo ge ani Christian dong panti ha nang tung position na khanai nang tung practical khanai ai na pri ra ga ko of me he position lam ra mi he practical lam ra ba thoi to mi ta nang nim thai ni ne hai kanai kari wi tha pri ra cái bạn này năng niệm tu suka bổ lo bên này có phải rằng là ai tao ra với mình hà practical làm này năng tụng position làm để position để mình họ năng tụng doctrine new age là cái này năng tụng doctrine để mình họ năng thai mà mình mang lại năng pri khá thá ta như tôi là rèn bài nè năng là rèn bài cái theory thế nàyนี่แกให้ทั้งวงไอ้หินได้จังกับตัวตรง practical ส่วนหินได้ตรงนะก็ไม่ได้มีตัวอันนี้คริสเตียนมีตรงปัญญาแน่ position ไหน practical ไหน
nang kum te na Christian mai panti dungam ba mi kan to position ta Christian na ham te nang Christian mai panti dungam ge ai tu ta ni ba ta chang khai kum ba ko ra bo dong zao zien na ani ho ka tung lan ta phong lo thina hai de zao zien da me ra wang na nang ni hoi nai ba mi tu bi ka ba zao zien tha me ra wang nang ni ko lo ma mi ke tu bi ka ba khan zao Zin thai me rawon zao zin da wong to ba mi ki tubi ka ba sa nang ra ko tu sa le na su da thai bo dai le mo ra ko tu zao zin to me ja Krista la ti su lo rai mai nang phu mo ko ai phu mo ko hai te ka zao zin ne hai te na ra me nang lo na Romans ma hi da the nang ko lum mai to be ko mo ni na nang ko ra ko lum khange di tho nang ra ko la chu mga nang ko lum ina nga mga kom te na faith comes by hearing and hearing and hearing to kai ko te por ro to me tho again and again and again and again and again to ko nang ko lum mai wong ni tho ko ko Jesus Christ la sudat ko ta lum mai ta ko man ja na ko ngai to de ko wa mai ko lum mai ti la wo ke nang Bible pa mi tha Cuts na nai to men God has his way of doing things ni I cannot ask God to bless the way I want it kam na ra ko na ka tung thi ko ta ai ko ta ni ne rai ni mi ko nang ra ko sam chu tha ra ko sam chu the ta noi ba ja ta sao Krista tong sam chu the ta me ba ja ta lo ham ja okay ba ja tham me nang thiu koi Nizam ni saram ni tao su am ni the ni ai pastor re zi ma ni bo ni ni mo ko ke ai zi mo ni de ai ke ai mo de nang ra bo tung lam de su ko do nang khon lum mai wo ni na si hai ram lum ta ai na ani ko kan chu kan dai ko to lum de ram lum na ne nang ni ra kai sai ra kai wong ku kho bang dung ko bang de chek su ni su ma khau chek su ni nai bo tan ni tan mang ni na nang chek su da as na me ni din ha ke bo man sai pha khai ba ko re sigi chek su mo no wong rak dung da de na je ai ni chek su ma de ke na ke na ni bi za wong dung ma to chek su ma na ni lum me na hai je re ba to ba pu we thung am ne na nang lum wong dung ni na je ke hai ram lum dro na khan rin ba ti ma na hai de hai to man sai ram lum ni na faith na ni ta kan ma na ke ra wo tong la chu na nang khon lum me wo me hai tong faith hai the faith we na ni hai tong ram lum dro ni ta kan dong ai ko ma sai ku tong ma we ha nang ring bam nai ni ma ni tu tha nang ra na thai ko nang ra wo lam chu the Krista lam chu the ko te ro Krista ko nang lum lo tha lum the nu the nang kham ring bam the ta hey pastor I have pa ta ni le ngai ni ta ni no ya nang ka zau ji no lo tu dai nang gai mi ta tan ra wo tong zau ji kan nai no ka ka lo ni ga ko ra wo kan nai na ni nak nang kha savior two saviors one is Christ by grace another one is you nang tong good work ko ke ke ma ko ma ra kai wo ku ma ga ko you will have two saviors nang tong gai ta nang ka kan ni to then you have to worship two saviors one is Christ another one is you kom de na ji hu bi me nang ki ro na not of your good works me ga ko all the solo ni no le hai na the solo ni ko hin zin ne ko ma la din no kha na ka the solo ko ko le ji hu bi me ni ki ko me la na ka la mo ka ni ho no to pi ni na good works no to pi ni na ni ko ma ta ni ro ni ta ka lo ni ni na pa sai no ai thai lo ni mai no absolutely not giao diện ra vùng tung Krista tung sam chủ thế đi cho năng lùng đầu thế đi cho năng rình bom này thế các hồ đã đi thâu của mình đã đi su na min na rình bom thay ni năng kinh với mình kêu rằng clarity tại không sao đâu này đi đảo chủ đã đi thâu
ตั้งสุดที่ท้องไอเห็นมีบางนายแล้วมันนี่ภาษากำที่เราไก่กุ้งซาโลดินแท้ทำไมกับมันหลงท้องมันจะติ้งกับนำบางแบบนี้นะนั่งติ้งกับแล้วจะกระเป๋าไก่เนี่ยไปกระเป๋าไก่เนี่ยไทยแล้วก็นั่งร้านนั่งล้วงแบบนี้นะโอ้ยไอ้นี่ติ้งกับคือบางนี่นะโอ้ยนั่งนี่บางนี่นะกลามันนี่คนไก่ตานะนี่สิยาเราคนลงเราติ้งกับคนเราเนี่ยนะมันจะนั่งโอ้สุดท้ายมันสุดท้าย Lord remember me yes you will be with me you will be with me today in paradise you will be with me nang parget ki ko bang bere ko magan you will be in the gate to magan you will be with me nang le ai bang ke Krista lom lo ra nang tong ring bang the to kai ka thai lo to nge nang tong kai tan si dan tho man chai tu de hai ka nang ta kan nang nia nang tong si mi lo ta nang ta mai po ti ta ko na nang tong kai mi ta ko nang ta ti ka ti ta ko na Yesu ko lom nang ti tan si ta ni to ti ka ka ni Yesu ko lom mga kai ta ta ni ti ta mai po ta ni Zao Zien de ta than na khai lo wo to nang nang niu khu ta hai tong ring bang la ta me category to ko kan ni tho experiencing God's goodness together ta do ni we phum ling sino ko kriu mi nong ko ha ra wo tong ram kai na nang experience bang ni thei hai za ko keep coming hai ta ka ti lo ni nong thai ni ta ko ma ani ko sa ai na la the ni ta haw na ni nai la the ma pung pha ma ge a to nai la mai na ai sa si ma pung pha de ani ko ta ro mai Christian Fellowship Chennai ka pi ka za ma na kom se ne nang ni ta haw ma ge ko sa ma pung pha de a he no ni den ji ma kom pila ra me ai next time ke ko aram a to ra soi de ra ko ni nang ni ka haw mi ha Krista Sun Gai Fellowship to ta haw na me na ro mai Christian Fellowship Chennai ta haw me na I'm claiming that for you ni hai ta nang ni tong de next time ai kai ka ni to pasal lai sai tun ro mai Christian Fellowship Chennai ni thai ta na bang kan thau to me ta atora soi ni thai ni ka hai ta koi ni su ka de ni ko ma ai no ma me nong ko su ba da ni ni ai nong pri ra lo ni ni ma sa lo ni nong thai ko ma nang ni ha Krista na bu lo me ni thai ring bang nai ni thai ka ho ta ni thau to ni ta sa lo ni nong thai ai sang ta me ngan to Chennai to sai kai lo airport ko ta man ga ba mi ho ara na ta pa lo ni na kalam tu ai ta thai to ni si hôm nay ni no za ko na tu do ka lo ba ni na ring bang Christian men ni na sa man ko ni nai na ni kalam de to zan ba ko nai na Christian de ka ring bang lum si na boy ni ko fa rak lo me pe bang wa te ta man lum ngun daแต่ไม่ว่าไม่ได้ของงั้งขัดเราจะลุมสีดาไม่นายนี่สินี่งั้งก็ไม่โดยลุมสีดางั้งตรงนี้นะงานเป็นที่ตุนานนี่งั้งกับนายนี่งั้งเป็นยังไงแบบนั้นเราพัชรีเรางั้งกูหรือเปล่าแต่เราตุนานที่นี่สุดเลยสุดนะมันยิ่งตัวเราไม่ได้ไม่ได้สาบุญเลยแต่ก็มาลุมสีที่ใครนั่นงั้งกับเราไม่ได้อะไรบางท่านเทียบjang kan de wo da ngam khina pita kala mon nang ta ban san do nang khai kan na ro ni chi ka bo ki tha sa ta na ni sa pa sai ro ga yo chi ko mi jang ra ni mi ko Yesu ko nang long lo wa tha ka khon da sui da kalam sui da nang Krista da long lo bong ka ti na bong ko sa na as a master si ki ni ka lon hau pa mo bang sa na ka nan chu di na bong ko sa na nang ri bang nai the kaท่านน่ะถ่ายโทษอาจก็ใส่ชาเรานี่ลงท่านเป็นบางนานแต่จะโทษมามันถึงเนี่ยอควรสุรนาเราลัดสุรนาลุ่มมาแต่จะโทษก็โหก็โหมันเนี่ยท่านที่เห็นแต่จะโทษตรงไหนล่ะมาได้เลี้ยงของชาเรานี่ลงแค่ให้ก้มมาตะปั้นมันก็ได้ให้ตรง experiencing God's goodness ตรงไหนอ่ะอาศัยทีมนะครับเนี่ยนะ I don't want this just to be a theme of today This should be experiencing ni nani wong kriu mi ko mi ha experience ko ni na ko man nani ro na ham pri ra ang kilo ko mi ha early church wa padi ra ang kilo ko ka ta to ri bam ta ni wa than de de na thai ka ne tu tha ni tong basis so kai ko x ko ko ma hi lo mi ta ai kong pa ko lo ni te English ko pa lo ni te
รวมแล้วเฮอังกฤษเลยนะปากีตาร์ที่เขาไม่ลงโพสอะไรสิฮิชามเราทำสิฮิอาก็ไม่นายนี่ฮิวาต้องไม่นายกันสิก็น่าไออังกฤษก็มีไปนะขันหนุ่มหลังฮัลโหลนี่แค่ chapter 2 ก็ตัวนั้นก็มา chapter 2 ก็ตัว verse 41 ก็ตัวมันปาจาเขา then those who gladly receive his word อาศัยให้อาเดนจิสูลังสาบไม่กันก็ราบลัดสาบไม่กันก็นังนิวลาลาวิทย์ same day early church ต่อใส่สาบไหมนังนิวคนนี้ those who gladly receive his word through pastor come to his voice God's voice ราบลัดใส่นังนิวจูลาวิทย์จูลาวิทย์ให้ early church ต่อ they gladly receive God's word and they were baptized ini baptism sudah ini baptism semua ini air rawon dan cuma ini bungsi my sister Margaret ini cuma ani share sudah naik and that day about 3,000 souls were added to them Pita rona 3,000 souls kan itu makan the word rawon lat suruh kami itu tu ring mana hey kita kuih kan keke sih nang rawon lat sulana cuma mengai tu kan itu lasi suji rawon lat itu reason sudah kita nang rawon lat as sulau na ain suan deh nang lat tu sulau kita main nanti kita ring mana hey kita nang kau ring mana hey kita thay kau tu kan kemudian verse 42 kita pun sahaja 42 นี่ผมverse ก็เฮาที่สิเราว่าคนลงน้องไม่นั่นทิวใส่เห็นหลวงไม่เจนายก็บ่ไม่นั่นทิวคริสตาซุนไกเฟโลชิพเจนายก็บ่ไม่นั่นทิว early church ก็บ่ไม่นั่นทิว verse 42 ตะก็ไม่ใส่สิกันนี่วงกริวแล้วนะ then they continue กันนี่คริสเตียนดำสุดโดยฟังขันตะขันดำมั้ยที่กงขันตะขันนี่ฮะ they continue Kom de na Paul na Timothy ko hibar Timothy continue nang kung teaching ka continue so na check suo continue to may talk in another word it means ข้างทายไหมข้างทางไม่ว่าเห็น continue สุงามกันข้างทายไม่ได้เดี๋ยว continue สุงตรงนั้นก็จะนาย change สุงBible ก็ข้างทายไม่ละก็หิตรงนั้นนั่นนี่ข้างไทยต้องทุยไปเท่นะนั่นนี่เราทราบแต่นี่ข้างไทยว่าชั้นนี้มี